Wemi wa vamba va Kenya wambie mwakani wa 1900 ila nthi ya Uingereza yambise ngwatanio imwe ila ya meta British Cotton Growers Association. Ngwatanio ila ya etete vamwe ya imi manthe kivathukanganio ila siasumbikitwe ni nthi ya Uingereza ivindani thiu. Kitumi kinene cha serikali ya Uingereza kuete wemi wa vamba va Kenya chai kuongela kundu kula ya thoa vamba vandu va kuendeana kwikwatia nthi ya Amerika yeyoka ila nayo ivindani thiu wemi wayo wa vamba wayo nambe na kwanza nundu wa kaula wa kuseiwe mwakani wa 1870 ni wemi ulona vamwe no wethiwe utekwitikilika kwa mituki ni andu makikonde kiu kana Africans nundu mautala kwitha wa imeno mingi kwene maingi ila mamanite. Kwa kitumi ki serikali ya Uingereza ni atumiye makivo ivindani huku malasimith ya Kenya kwi mavamba na vala imwe cia ila cia kanesa wemini wa vamba ni vamwe na isio cia Ukamba na muno kaunti ya Makueni na imwe cia cia kaunti ya Kitui. Ndikwete vakuve mwethukisya mwakani wa 1980 wemi wa vamba kaunti ni ya Makueni unaimusio kiasi cha kwitha serikali ni atumia ndeke kuvuva vamba undawa nundu wa kwitha imi maiye maisio nene ni chawindi chethiwe wemi waende ya ukithuka miaka ila yatiye thini ya kulia nene ila twithiwe tenda kwinzia nthini wa kilungu ki na kila tukivatisite IKYAIYE THAAVU WA UKAMBA. Osakavila wikale nthi na uchongelanga wasio vanini ngutandenge wa ikwa uliku. Nanona kwadiwe na atwa wa mazako kubingewa nanye na ije vamba niumidio kwa mondane na menda moke majiji mbeu no tiete talika itandi taekaje kala muno tekete ambu ikaja ondo to ndena maana na mushunda la jai ai ni mai mimi yatangazo le jamhuri no atangaje asia ai ni andu mai mvamba lakini tema tile waromuna kuupamba ndwa sionenga leo ni amwe mai miala mai mavamba kaunti ni ya Makueni miaka ni ya 1980 indiki matiele nacho oyu nilisiti siangetha matesi kaivwa inde na ikaivwa nu ona yote analizidi tie bandi alu nitaeza kuewa nitaina memba tekeka kila kindu na nitaeza kuewa koko bigai kia kwa zakini wewe anena tumuku jena jua na kia leo mbese no muliko mete Joseph Kituko kuma utoine wa ituka kuya kathonzwe ni kaunti ni ya Makueni ya kanambua ya mbeisi o mau ya ima mbeisi uthowe wa vamba wo kwanza ya mukovo yani makanenga na ngetha yo na mayete la meisa kuivwa itokie tawange wa onesa ngetwokie twalika ukoba wa tikakoba wa mwako kathela tikesa uwa thioka ibwa nisu kalanganga toka twa koberia kwanza pamba kuma poma vamwe na kuthowewa kwa mukovo thowa wa vamba woni waendeye na uvaloka na kitumine kiu aimia ingi mali kwa ni utulu wilingwa imwemi wa vamba isione isi akathonzweni so wa voki wanajimu vile nuzola udwe serikali tiu aimi tele tiu kutoka tanda ngelo mbuloka so tu tatwika ndo maunoni atana maina atakola thowa wa vamba wo ivaluka na mama thowa manda wasia wo vamba maende yana kwambata ndawa yoke ulupchu iwe dia toka ubana ni sia kainduka loipiwe na pambo ndawe lau owie nondo we kobetia ndawa baya maamba uyotila na matila mayonengeka nisukanini oyona oizo kumabate mwangangi munda ula ivindane yu wa imambe wa eka 300 cia vamba yasia kingi chatumie wemi wa vamba uthukani kwa mbeu nzio wala vamba watie thina ni kwete wembe unthuku ti ila yokate ya chama to maingi nelene zie kuketina yako ja omatoele na wia na mana kuyoma
mwaka ni wa 1991 serikali kwisila vengine wa dunia kana World Bank ni aetie mawaliuku kauta wimini wa vamba amwe kati wa mawaliuku ane kuvunja nzama ila ya ungamia maundu mavamba ivindane iwi ya Cotton Board of Kenya ila ya inaliola isietwa kuma kwe Cotton Lead and Seed Marketing Board. Kielelo kinene cha mawaliuku acha ini kwetikilia atandithia makimbene kana private investors kulika utandithia ni wa vamba na kwa uwe atandithia amanewa uthasi wa kutho ithisia vamba ila sia iungua nzama kati wa ithi miongo ile na ina ila sia ivo ivindane zeu ithi ina ila sia kwatia thoi makimbene nisio itiele ithu kuma va Kenya kwa OU na kwa vati nzeo kithi cha makuweni jinaris ni kati wa ina Lloyd David Masika ula wa kithoie kithiki cha makuweni jinaris kwi mwaka ni wa ngilile yasia yekie uku kitangia kinambe ya kukwa ota ila ingi ithe twathoa jina ni kana gwithie ni twa misubia otherwise kundu kula kungi ni sia vandalize we na kuengineers etwo si meongwele na inya ila si wozi mutukumali no inya ila ingi ni sia tewe ni sia tumewe kwanza ya mbingi kwa woni wakwa ndi mata mundula mwene jinari no jinari ni ya muhimu imuthie pamba vamwe na umaneja wa kithiki cha makuweni jinaris Peter Kingo na ula withetwa akiungamia kwa ilungu ya mbewa miaka miongwele yu yasia itambia ya serikali ya kuvunja nzama ya Cotton Board of Kenya ya imwe ya atumia madhoa mavamba mathuka ibindaliu pamba wai thiolumuno ungamia wenelali itawa Cotton Lead and Seed Marketing Board nanondwa structural adjustment programs ewakaya lebeta wethia aime onamwe mayai kwa kambola maimana nengana ngwa kulia kuvo amatho wa maendea na kuvaluka wethia mwimi nyawaeka kila kingi wethie ila jinari sila sia cooperative sia kikuthukuma mwimi yathi arira vandu vauta kuisi mbiki sia kakupando pamba otondo aimiala tunena ni sena mwambililio ni wa kilungu kimethiwe maweta kingoya sia kingi cha thukisie wimi wa vamba ni kwitha vatembe unsio embona ndo kwato sia umusio wambilila sena mbeu mbeu sia pamba tu inasio ila sia research we kari mwaka wa 1989 mundu mbeu ita hatita 9M ku ita 9 mwaka wala mbeu ya research we policy ya serikali ni kana ya utafiti ni sia itina wa kila miaka 10 mbeu ni sia lolilwa kumbe we not with it nayo nekapa kwana na kuvulangana na mbemgo kethia tuimeta mbeu serikali ilo tumambia mwimi wa pamba mbeu nikana wimi with ni mukela mwaka ni wangilile na ina serikali ni endea ulunga ivitio thi na ya seovya muvea mweo kwa isietwa Cotton Development Authority indi onavumwe na ukuatiania na Kingo muvea undo aisauvikia utunga uimi wa vamba vala wai itina wa Cotton Lead and Seed Marketing Board amina kuvaluka nitwekalile na kuma mwaka wa kuengilile na ina kana bandu ni utwambitwe thi na thetwa Cotton Development Authority isnyo ya kia kuunga mavala Cotton Lead and Seed Marketing Board yai lakini wethe ani hothi na wa muno maliaite muno bape mwimi maliaite ivali chini pamba pe mwimi pe jina pe spina alama tumandi pe alama tumangwa kwa wethe ichin chonde T coordinated paka mwiso wethe akiuno ke kwa affect wimi wa vamba kuatiania na Kingo kithi cha vamba cha makuweni jinaris kina utoni wa kuthia milioni 6 kwa mwaka ateo kuma wemi wa thuka methitwe maithi akati wa kilo 500 na 800 kwa mwaka jina ya makuweni yake twe thina capacity ka uthia kilo milioni 6 kwa mwaka lakini ibindani thi kwetiothia katikati wa kilo 500 kufika 800 kwa lia withi ato about 30% na mabidangi tu there na 10% na utilized kati wa vamba ulothia wa kithine ki no kilungu cha ile yolwa ya na kila kitha achumete makuweni pamba tu ya makuweni tu masia Kenya yonde ndo tuta makuweni on tukwata ithio wa 2% ya pamba tu ya pamba la mwingi tu ya mampeketoni lakini kundola kulikuwa ndani watu wa kalkoseta veta tu kalkoseta Kilifi Tana River Lamu na kwa mapinda tu kwa kaunti ya Umabei Siaya na Busia nini na mama ndia maafisa mamo vya ni maserikali ya kaunti ya Makueni kithitoni cha kwenda kumana wemi wa vamba kaunti ne we kiwango kiva na ni hata imia vutha alama tiele makiwende semethitwe maitethewa ateo maafisa matinde ungo na chenga na muthia maisa ukomana na kwa wanavumuna huku atiania na ripoti ila tunakwatia katika mtandao kana website ya serikali act angilile na miongo
97 nicio ciithiitwe iye Mwavamba kaunti-ini ilianilwa na hekta ngili 10 ila itonthai Mwavamba kwatiania na king'o imwe cicio ila itietwe ikeka kavao vandini wa Vamba nicio cia Kibwezi na kuyangaliko cia nguu twinaimi ngalukwa mavindini maima Vamba na teneni tuoka ni mama atongoetie lakini ibindani pambola mwingi umangaliko cia Kibwezi na nguu Kibwezi nguu mapindini kalawa same cia kali twinaimi king'o yacia kwa kila eka imwe aimia methietwe makiketha kati wa kilo ya na imwe na kilo manele indi makakwatwa mbauni uketha yiniva kilo mana mwonza cia Vamba kwa eka uwimi wionthi nundu kalilia production kwa eka nithia mwimie kwa tota kilo ya na imwe kwa kilo manele na 50 manatu singiwa na ekesu imwe wanti kwina mbwene sana mundu aisu baba nesa ila kwa tota kilo mana mwonza kwa mbata vamwe na kulekelelia imi king'o yacia otau serikali ni yethiwete okwata mbau mithukumile ya ithii cia Vamba na mavinda maingi ithii ciethiwa ikwata wacio na muno ela mathoa ma Vamba duniani mavaluka pala mbathi na muno ni kwante wa Jinas niki vita undu pa ilio mundi mwini ukakanengwa thoa na trajinas kituwa moyo mminengwa thoa nenengwa thoa museo lakini dramina kuwa na itu withia alane mospinas mama yetu ya kumabala tu mospinas ni allowed kwete Vamba kumanza mundu kwina under production na scenario imwe nitamwako ni serikali anengania thoa shilingi 50 na ile lakini thoa ndionde na Vamba na wote sana thoa ndionde udhoa paloka kwa mina paloka withia pambala umitenza lo ile isi kwa tukieteba kuwe spina enovasio ni kwete Vamba sikumanza na situ siite Vamba munini ukethona soko ndivo itina wa miaka kauta kivindune na serikali kuoneka itena usungio wa kuthayo chanima ya Vamba amwe makundi ma kimbene ni mambeisio manthanzianza usia kutwaa namba maundu ama useuvya wa itambaa cia ngua kana kwa kithyomo kingi industry ya textile na apparels Tosheka Textiles ni kambuni wa kimbene ula withietwe ithukuma na emisioni cia makuene wima vunde cia withia wa kinuki cia andi itono utuma ngua kinuki la kisiweta RCO kuna chumete nthi ya Japan kwatiania na ofisa ula wongame uthukumi kambuni ni wa Tosheka Textiles Teresa Njue kinuki iki sa matuma mbaiki na nikikaanesa icio ni ilambomo. In our search for an alternative fiber to work with, we came across silk, and this particular silk is called Eri silk. Eri silk is silk that can be farmed in semi-arid and arid areas, and so that was one of the reasons that when we stumbled through it, it was something that we needed to do. We saw that we can do it. And then secondly, the silkworm of Eri feeds on what Kamba call baiki, and which we find it in our natural fauna here in Makueni. Teresa tuelezea withia wa kinuki cha Eri sio kuiva ita munene kwi wimi wa Vamba nundu vathukanu na Vamba ulausia imwe kwa mwaka kinuki iki kwa kati wa mithenya 19 na mithenya 21 kusia na kitumine kiumwe imiaili taiva isia mbesa kila mwi. The Eri silk has more beneficial compared to cotton, because cotton is an annual crop, so you'll be only earning annually. There is plowing and weeding and a lot of spraying compared to Eri, where you just have to pluck the leaves and feed them to the worms. The turnaround period is usually 19 to 21 days, and then you can do your harvesting and bring them back. So that is the other advantage. Your turnaround, you can get your money monthly compared to cotton, which is annually. Otautho wa ndisi ya kinuki wiyulo na mwemi akwata vaita mwingi nundu kavunga kamwe ka kinuki na kala kethia wana inungilie 10 katesa wakwatho wa shilingi 450 na inu isi ethia wana utoni wako cia kilo 15 cia ndi na mwemi akitho wa kilo kimwe kwa shilingi 400. We sell what we call the seedworm. A batch has 10,000. The batch goes for 250. Now from the batch you get
15 kgs, and each kg we buy it back at 200 shillings. Kwa yuterese manithia kana ni mavundeti ya miongo na atano kaunti ya Makueni na makambesi withia wa Kinuki nini mailona vamwe no kweta aimi alama imavamba mailito mitumia kumanenga mbesa sia kila mwei o maende na wemi wa vamba. I wouldn't say they totally leave out cotton, because cotton is still a valuable fiber and in the weaving industry. What I can advise is the silk can be a supplementary. As much as you're doing your cotton, you can also have silk on the side, which can be giving you little cash, because silk, you don't spend a lot of time in it. You can still do your other, if it is fruit farming, if it is cotton, if it is cattle, dairy farming. So it is a supplementary, not a substitute. Usevyo asindo kana kwa kithiomo kinge manufacturing nekatiwa agenda inasi ya serikali na Tanzania imwe ya kutoa nambe ya agenda kwe mwaka ni wangilile na 19 serikali ni netekililie wemi wa mbeu ya vamba ila yesiwe tabiti cotton kwa Athiani na ataalamu mbeu ile na utoni wako sia kilo ngilio mwesi ya vamba kwa eka uvadhukanu na mbeu letwa ile sia katiwa kilo maana 5 miongo na kilo maana kwa eka wataumbe we abiti cotton yetwa itha taitetha itono kwatwa ni mowa kwa mituki vamwe na kuvituke vya wemi wa mbeu Lloyd David Masika ya serikali niyo sete matambia ngeka utamako sio changaliko sio ndesi ya wemi wa vamba unindi ibinda yambe pamba myaka la tulipo ya miaka 15 tukona cheni mubele kinyuyo nundu isondi nao tutona kwasia twamina uthia pamba tukaigwa mpesa siano na itu no bakatuibe mu mpesa siano na ke mundula unuthio tumaingwa na ke ena market nudubumbe tuneva twin group in the darkness pate muthoi waingwa ukethia ona ke mundulo no tumaingwa na manei bachau ukethia tuimaneka tuigwa chau na itu na tuwa mu chau lakini at least there is that light ko kilando no wetanikana munyula uyumbanike uyumbapamba mulaina space tono pamba at the moment the value chain can work. Tanzania ya kuyumba ni sema waliuku ana kwetha na wekwatyo kanangetha ya vamba ni tona kwa ila miaka ni ukite Masika ya sekanani mathantha iti uthukumi wake thiki cha Makueni jina race vala yuke na utoni wako thia kati wa mbeli miongo 3 na mbeli miongo na sia vamba kila muthenya in anticipation of an increased crop. Ni thoete machines inginiu na tukakungelela ukethia Makueni ni tona ku produce as much as 30 to 40 bales a day upamba ukite kuije as a January we are ready. Otauma Sika ya mienda serikali mandhanzia sia undungi ila siumawe katika vamba amina udhiwa ito na utume wa kusevya mauta Tanzania ya kwenda ya kuongelanga vaita wemine wa vamba ukuli wapanikana. Now that the government has invested mbesa yulu wakithi cha pamba netumatono makuja nekana withie ni mamanya kana kwa kila kilo 3 muemio wetha na sio pamba upamba wiwo kana kilo ilaidi ni mbeu na mbeu isu ni tono kuna maundu maingi thino tono sogya liu tono sogya mauta mauya kwa o maipango ndo meka yulu wa pamba ni maile consider kana still 2/3 of what the farmer produces ni mbeu nekana tumane at the moment we are using them kunenga nyingi lakini kwa nondo newe nekana serikali yuno newete pambo lunge mekweta BT cotton ile ni umini kana that market ya kutangi nini udhala kilungo kimwana cha IKYAIYE THAAVU WA UKAMBA kila chombo nona kuetwe kwa ku ninye so wambova musingani wako wa mitambo kana producer Anton Mwendwa Tiwanesa.